برای تماشاوان نێژە ji بۆی گوتوبژێکە بەهتر و ڕووناهی خستنەکە بەهتر لەسەر ڕەوشە باژاری عفرینە ڕۆژەبای کوردستانê زبرە خوتمەجەم لێکۆلینەرێ کورد زەکەریا لە حوسەری مامۆستا زەکەریا بخێر هاتە بەریە هەموو تشتێکی عفرین ئەو ڕەوشە کوونها بسەر دەهاتیان و ڕەوشە تێدا دەرباز دەبێ ئەمکارن بە چ ڕەوشێ بنا بکەن وەسڵ بکەن گەلۆ عفرین کەتیە چ قوناغێدا بە تایبەتی پشتیک و گوهارتنا دیموگرافی پیلا ناوێ بەسەردە بجیت بێ بێکە مانگێ ئافدارێ شەهیە کوردایê pirin hewjî pîroz dikim her wiha xembarım beramberî xemê Kurda û dirganiya wan û her şînê wan ez xembarim bi rastî. Ji bo rewşa Efrînê bi rastî jî mera nikane bi hesanî binav bike bi rastî jî ez dikarim vê bêjim rojekê Efrîn roja îro dibin dagirkeriyekê de ye ne weke ew dagirkeriya got dîrokê de timêjo de em dinasin gelekî cuda ye roja îro xelkê wê koçber e belayî ye roja îro xelkên din bi navna din bi kulturek din hatiye neştecîbiye bi darê zorê li Efrînê Efrîn roja îro heger hejmara wê hezar milyonek û 500 însan roja îro li Efrînê dimîne jê kêmtirî 200,000 xelkê wê resane roja îro li Efrînê bêtirî sêrobê xelkê wê derbeder biye beşekî mezin jê li herêma Şehbe roja îro dimîne weke kampin bi zorê ye bi rastî em nizanin paşa roja wan çi sînaryo çi pêlan ji roja îro ew paşa rojê re ji wan re têne danîn ew jî bibin qurbaniya bi rastî metirsiya mezin ew e bin qurbaniya pêlanên qirêj û em tev dizanin roja îro li hevhatinek navbera Rûsya û Tirkiye bi dar ket hate ragihandin got opsîsyona Sûrî bi serkêşiya Tirkiyeyê bajarokê Cisr Şeûr û Erîha radestî rejîma Sûriyê bike hew jî beramberî kû ye hîn heta vê kêlikê bi rastî nediyar e lê mumkin e beramberî herêma Şehbe be mumkin beramberî ew koçberên gulwê de manî wan rakin hinek raport wagedarî wesa jî hene û teke jî nebûne got wan bibin kampin derdora yan jî bi tehdîd karim bêjim bakurî hara Eşrefiye û Şêh Mesûd il Helebê ceribên heqli remî li wê de dînin yan jî bibin Reqayê Sehra Reqayê yan Dêrozorê ka evahan wê paşerojê diyar be yan jî beramberî herêmek din a Kurdî û Kurdistanî ê xaka Rojava be em nizanin roja îro Efrîn her tiştê wê rûyê wê hatiye guhartin bi rastî jî ez dikarim bêjim piştî guhartinek demografî ji xelkê wê re ji kultura wê re ji zimanê wê re ji adet û teqalîd û erafê wê re roja îro ez dikarim bêjim genosaydek çê dibe dijî şonewarê wê dîroka wê dijî şaristaniya wê zengînbûna wê çi aliyê aborî be çi aliyê dîrokî be çi aliyê rewşenbîrî û kulturî û şaristaniya wê daristaniya wê û av û kanî û çiya wê be bi rastî royê îro rûyê Efrînê ê Kurdî û Kurdistanî roja îro radibe rûyekî nû em karin lêkin ew rûyê nû gelekî cuda ye ji fikr û ramanên Efrîniya bixwe jî û Kurda jî bixwe jî ew fikr û raman ê got Türkmenistanê taliya dinyayê komkirina anîne Türkmanê got anîn li wê de neştecî kirinî yan jî hinek Erebin navbêra di qosa ez karim bêjim Erebin got bawer kirinî got bavê Bilal ew xelîfa îslamî ye got wê paşeroja wan bin desthilatiya wê bin pêlanê wî de got wê Efrîn ji wan re bibe welatekî nû tevxêr û berê wê ji bîr kirine got dewla Osmanî 400 sal desthilata wî dewletên xaka Erebî bû û tiştekî pêş nexist bi rastî jî bûye sedemê şûnbûna û ez karim tarîbûna fikr û raman û her tiştê
وڵاتی باشە ئەمە ئاگاداریەکە بڕاستی خار بخال لەسەر بسەکردن بت بێکردن کۆ لە عفرینێ چێت بن وەکو کوتی ڕاگەهاندن و تەکەسکرینەژی دزینە شوونواران وەکەن هات نوچامە دەجهات گەران بە دوو سەراندا بڕینەداران شەوتاندنە زەڤیان کوشتن تاڵانکردن دزی ئەم ناکێ هەمووژی بە ئاوایەکیم بێژن بێ پلان هاتیانجی پلانێک ژێر هاتیێدانین و ئەو پلان حتا چرادەیەکی بجی بۆ دەدەمان هەدە العفرینی بڕاستی بێ تحفظ ئەسکان بێ بەشارتن ئەس بێژم ڕاستیەکە ئەف پیلانن گۆ لە عفرینی هاتنە پێکانین و هینجی پێکتێن هەڤ هەولن گۆ تێنە دانین من هەول تەمامی نەچوونە سەری پێلانکرینە دەستگەهن بە قووەت و بەهێز سەر ئاستن بلند دووێنە ji ber gu ez niha nemuneş terbêjim ser şûnewara û tevî got raporta we jî hat gordonî menara mizgewta yan camiya Şîyê hat herifî ji ber got kolan din bin wê de çê dibe gerandina zêr û zîv û peyker û tiştê wisa şûnewara heva giş yani bi neqş hatine kesin paspor serpiraştiya vî karî dikin kesin got neqşin herêmê û şûnewarê herêmê û dîroka herêmê destvan dihene ev jî ne grupekî çekdar ne grupekî sivîl ne grupekî leşgerî bi tina xwe van îmkaniyetên zor mezin dest di tinan e eva teqeniyat em dibêjin teqeniyat cihazên pêşkewtî li cem van hene got wexta got derin yani eskam neqşek jeolojî dibêjin xarîta jeolojî meshet jeolojî ji herêmê re heye û ji ber wisa jî zanin her noqtakê her bin latekî kevirekî ji kevirê Efrînê yan malekî ji malê yan darekî ji ladin Efrînê çilê heye niha em jî xelkê Efrînê ne û em ji kal û pîrê xwe de em li Efrînê ne û her bostekî Efrînê em dinasin û em pasporên di wî warî de jî lê bes ti carî me nizanîbû mesela bin dara zeytûnê ew zeviyê zeytûnê li wî alî mesela enû bin wê darê de mesela şûnewar hene erd e rast e tiştek lê tune ye zeviyê zeytûnê ne baxçe ne îl axirî mebest şê çi ye mebest êgo hatî ji dûr hatî û ne xelkê herêmê ye hatiye dibe vê de dikole û bi rastî jî şûnewar li wê herêmê dar dikevin bin vê dara zeytûnê bi hezara û bi sed hezara darê zeytûnê û hinarê û fêkî rakirine û bin wan kolane û fenên şûnewar di werde derxistine heva çi tê çi wet heye tê wet heye enû meshet jeolojî berê cem wan heye çêkirine berê ev jî ev hêzahan ne hêzê grupên çekdarin ne hêzên grupên biçûkin hêza dewleta ye bi rastî mînakek din piştî gote kola peykirin mezin carna mesela şêrê endarê yani gelkî mezin e tanskir wezna wê bi tona ye bi hezar kîlo ye tanskir tu nikanî grupekî xwe berê xwecehî di wê herêmê de kan be bikola kan be rake kan be bi alavên mezin û gewre goraka sînora derbas ke û behera bazara Ewropa yan bazarê din bifroşe yan jî tê xe muzexanê xwe ev jî derbazkirina yani ji gerandina şûnewara ji kolandina wê ji derxistina wê ji rakirina wê û veguhêzin sînora derbas kin bibin sûka bazara alemî heva giş hêzên dewletê li piştin dewletên mezin li piştin grupên mezin li piştin ne tenê ew çekdarê li wê de roja îro dimînin êgo dikolin ewa destekin ez kanim bêjim bes pê kolandinê buwan dikin wextê herêmek yan girekî şûnewarî be bi rastî yan jî kelayek be û kela nebîhûrî naskir yan jî tilê girê endarê yan jî ê turindê yan jî ê çiyayê lêlûn ewa erkê wan grupê li wê de got ewlehiya wê de parizin xelkê ji wê de koçber bikin wê de girêcindirêsê mesela nemûne giştkirine beragehek leşgerî duwarek ava kirin û di hindir de bi alavên mezin got kolan û ew şûnewara derxistin û birin sînor derbas kirin ev jî giş bi rastî tiştekî mezin çê dibe mebesta wê pîlanek û fikir û ramaneke îdeolojiyek li pişt e ne tenê enû mebesta wan dizîna zêr û zîv û tiştê wisa ye na pêlana gewretir ji vê ye piştî koçberkirina xelkê wê resen Kurdên Efrînê piştî got hêjmara rêceya xelkê Efrînê got hindir Efrînê de maya serî sedî bîst tenasir û kêmtir jî ewa got wan jî bin tirsê bin tîrorê de got wan bênin zimanê xwe ji bîr bikin
چکی خوش بیر بکن کلتورا خوش بیر بکن فکر و رامان خو دوزا خوش بیر بکن پشتی وینه جادمنا انه روی کینو العفرینه کن او روی انه جا بالدست او گروپن فکر و رامان وان سر ترک پرست وجبري دهبو رجاء إيرو نوجم بيدعفي ده أسكانم بيجم ديروكا دولة عثماني ده أنا كومالا هبون نافي كومالك هبون ما بستم تحديجي ترك أوجاغي جردوتن ترك أوجاغي چه مهمة وامبو چه أركي ويبو چه رزنماي ويبو دقوتن هر كسي يقو نه ترك و دوي أوا تنبا دوي أوا بحالة دناف زمانی ترکی ده ناف کلتورا ترکی ده ناف فکر و رامانا ترکی ده ناف ترک اوجاغی سردما دستلات عثمانی روژا ایرو همان فکر و رامان کومالندن چه بینه لی تشتی جودا روژا ایرو وی چاگه تشتکی بتنه تنه بو روژا ایرو بین دستلاتا رژیمه کده بین دستلاتا دولته کده به درفت مزن به امکان مزن گو کومالن ویرنگی و فکر و رمان هم چگونه روزایی و پیرانی خو العفنی و دورندن روزایی رو تینا باشا مامور زكريا زبقرما دماكو إريشا تركيا سرافرين دست بيكر وجوي دمي كو عفرين بشتي شر بينجو حفت روجان بينجو هشت روجان كتب دست تركيا دا دماكو خلق دربو ويدمي دغوري كو درب بجن لسر زمانه او خلق وجه درب استكن ويدمي هول دهات دان كو بريو عبدنا باشاري رقاي بشتي درب اسمنا د سالان جدركي يا راغاندنه گود كو روسيا دا خواز جه پیدا كريا او درب درن عفرين كو جماريان بهتر 300 400 هزار كسن هال كامبين شهبايد منه وبقو هازنا رقاي افچواته دي تيواته قدما ايريش سر عفرين دس بكريا افلان لهوليبو دوی دمی بجناحات الدمان هذا تخازن خلق عفرینه بگو هزن برقای یعنی هفکش آن تخازن چه نافچه کردی ولی فیران گید دمان هذا. نعم تف دزانن بری دسالا بشتی پنج روشیدن بیرانینا دویما آداغی کرنا عفرینه حجده و مانگی براستی وان بین بیرا خبری دسالا چاونی عفرین را دستی ترکیه بون و او گروپن تندرا و لگلوی عفرين نتني بالشر الشر اسكان بيجم بيوست بو هناك باوركن تناسكر لي ام تفزانن عفرين هاتا غارتن بغوطاي تناسكر بغوطاي هنا كريمندن او خلكن ايجو اوبسيسيون امكان بيجن ايجو الغوطا ضمان تناسكر هاتنا عفريني لسر نقشايكي هاتنا عفريني قال لك اجوانجي جوجي خلك السبيل عادي جوتنجي جو ام غوطاي دركتن غوطا رجالات تناسكر ام جي دركتن سر نقشي انه هف هريما قوم بچنيا سر نقشي ديارة هف مالا خاني قوم ايويا وني هرني تد دانشن تناسكر اف زفي وانا اف ملكي ويا اف علاوي وانا يعني هاتنا سر بيلانا كي هاتنا سر نقشکی هاتنه نش خبری هاتنه هر وها تدی و چاغه غوطا روشلات رادستی رژیم سوری کرن برانبری عفین رادستی ترکیه او گروپن تندرل گلوی کرن ما بس تامن عفرین هات رادست کرن به پیلانکی روسی امریکی ترکی روسی ترکی ایرانی تناسکر هر وها رژیم سر راضی بو جادور ده تمامی او پیلانی چه بو اف خلقي وي ام تشبكن جوان خلقي وي يقول عفرني دمينا حيث هزار انسان مرو كسر نفوس الخلقي عفرني ايا وقتا جو خلقي كي رجلات غوطايتي او غوطا رجلات تي ان دوي او خانيته او زبيته ما بس تاون غير كسك ليره نبا شوناوي نبا بوش بفالا او خلقي وي بيلان كريبو انه دوي عفرني دركبه تناسكر وقتا جو ده روجي عولي يعني هيفا عولي الشر عفني وقتا ما جوجي ما جو سينوري هري عاصي هري برجري العفني بكن او جاي للسينوري نابرا تركيا وسوريا يقول دواري عفرني وقتا جو او سينور تجي خبكشيني تفالا بكي معناته يعني خيزا يكي برجري عفرني تشكاندن عفرين وكا سنتر وكا باجار سنترا هريما عفرين قشيجي عفرين وكا جو خلق السيفيل تيدا السر هفدو نكانا بريقرية بكا لاش قريتو نكان تيد بكي بريقرية تي كي دري بكي تي السر سينور نافجي هذا بكي
و جهان عاصينا براستيجي يا من سردما فرنسي ده شخصك يعني ده كسك يعني دو كسا بالصالات ادمايا وهذا فرنسي جينكاني او بشكاندا تناسك ها افاقش بيلان برام اذا دبي خلكي وي دركبه او خاني فالا با او زوي فالا با اما بريوي بدنا كو دبي ام خلكي باوري بخلكي شيكن انه ما عندنا تلفيدا خطره مترسيه چبو جاوي جاوي بيلانا ريكلاما گوهاتي كرن تبي شر وكشتن وداقل كرن او وينين براستيجي قلكي بايش تنسكر انه امي هرن امي نيزيكي العفني امي كامباكي روني امي هرن حلبي امي هرن رقايا امي دسيروجن حفتايك مانجاكا حفتايك امي فقرن دفر دا تشيبو دفر دا از دبين الهذ نكرن كاوان ببنكو بيلانا ريجيما سوري بسركتوي چاغي نه بيلانا تركيا روسيا بسركتوي چاغي يعني ايراني چما بيلانا ريجيما سوري دخواست انه وك خيزكا برگريه بيشا باجاروك نوبل وزهراء شبكة برامبري اوبسيسيونا سوري وبرامبري هيزا تركي اغو العزاز دمينا واغو الباب الدمينا منطقة باب وجرابلس وعزاز دمينا اجبرقو حدو باجار او حدو باجار دسبيك يعني دريه حلبن باجاري حلبون وحردو باجار جي خلقي وي شيعانشينن ناسكر فخواستن او كامبن هانكي بيشا وان هردو باجارا وقت خيزا برگريه بيشا وان هردو باجارو كابن هروكا قلغان كارهات قلق سويل داوين برس امام استاذ زكريا بكرتي نها بري عفرين الشل چارن فيسكيا قالوا روشا وري چاره سركرن يعني اگر كرتي اماجر روشا عفرين از دبم تالي ورا چاره سكن لي مترسيا من انه بشتيغو ورا گوهارتن براستي چيبا و چاره سري و چاره بسود با بوما كردا بو كردية وكردستانية عفني أبا ما ترسيا منا براستيجي چارسريا عفني قريدايا بچارسريا قشتي بشتي إدلبي بشتي رجلاتي فريد بشتي أف كيشا قش خلاص ببن چارسريا وبيف قريدايا وإيمن أز وكا نيرينك يعني أز باورم تالي دريج نزيك نازانم لتالي گوهارتنا كان پیمانا أدانا نووي ورا امضا کردن او پیمان نو بش مزن اگر نها 5 کیلومترن پامبوناوی آکوون و به 10 کیلومتر ممکنه یعنی کم زیاده نزانم و سینوری سوری سرانسری و به ترکیه را چه میدان که با جاوا رش العفرنی حیانی بگه سینوری سیمالکا و نفوذ ترکیه تدهبن چافدری نقاط چافدری برای هم ترکیه تدهبن و رنگی که جرنگا اره آلا سوری و تدرابه و ناوی دولت سوری تدرابه لبرنگی که جرنگا و بن دستلاتیه که انو ترکی دبا دور نزیک اوان نزانم لی برانبری گو هرمن دون وگرن حمیز قالك سباس جبوي لكلنا نري كورد زكريا الحصري كنت تلقى الموفي قالك سباس